Mina ngumuntu ongasebenzi uhlala endlini. Sure. Uyazi uma umhleli uyalamba. Esikhathini esiningi uthola ukuthi uma ngivula ufridge akukho mhlambe into engathi ngayidla ngaphandle kwalokho engikubonayo. Okay. So kufika kuba yinkinga futhi mina ngibuza ukuthi kanti kuhlaleleni efrijini ekhaya sihlala sonke. Kupheni kulebuliwe ukuthi lokho kwabani lokho kwabane. Mina ngisatha le thuba ngibingelele mbukelo Black Life TV kusiqopho sethu esithi izinkinga zomndeni sisakhona la eGoli namhlanje umuntu osibhalelile ubhuti rather umalume ekhaya la kupho so uzosichazelela ukuthi yini enza ukuthi asibhalele thina sikufundile but sithande iqhamuke from the horse's mouth. Mina uMlangeni Magasela ngizobingelela ubhuti bese ngiyamcela sabingelela umbukeli bese asitshela ukuthi uba wakaba uqhamukaphi. Sawubona bhuti njani? Ngiyaphila wena sisi. Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukelo Black Life TV bese uyazisho ukuthi uba bese uyangichazela ukuthi yini yenza ukuthi ubhalele uBlack Life TV ufisa sikusize ngani. Ngiyabonga mina igama lami ngoPhoka Mtaung. Ngibhalele iBlack Life because of sineyinkinga la emhlabeni esihlangabezana nazo. 100%. As elder abumalume ngisho nje ukuthi nje izinto esihlangabezana nomndeni zinosifika sisicake ngesinye isikhathi. Yini kenzeka kaMtaung? Siyakhula sinabo dadewethu, siyakhula kuba nabachana, siyakhula uthola ukuthi siyandeka ifamily siba baningi. So kuyenzeka ukuthi masiluku sikhula indawo iba yincane, ispace siba sincane. Yeah. And nemali financially izinto azibalance 100s. And thina njengoba simhlambe sikhula sabantwana bomuntu sinokhula simhlambe si5 sabantwana bomuntu sikhule mhlambe sefika kule age efika kubuma 20 or let's say average 19 uthola ukuthi owakini umntana sakanomntana awu mhlambe abayi2 abakini saba nabantwana. Okay. And uthola ukuthi wena umalume manje ispace sakho sisiyacala siyavaleleka lana endlini because inganzathi bene zona ziyakhula nazo ziyakhula abanye mhlambe ukuthi umunye umfana mhlambe umunye uthola asingahlambikisa sikhulume nestory sakaMtaung. Vele usho ukuthi ekhaya kunosisi wakho kunezingane nibangakhe ekhaya mhlambe siqale lapho sibathathu eswini sikama wakho sibathathu and then sekhona nabashana khona umshana. Khona umshana. So yini enza ukuthi wena baba uzizwe ngathi ayikhona into engekho right vele uqhubeke nalolu dabake? No ukuthi ngesinye isikhathi mawumalume ungasebenzi. Unganawo umsebenzi ukupha imali mhlambe lesi ibusiness or noma yini ekufakela imali. Ngabona ukuthi awuhlonipheki. And futhi akunamuntu okuthathela ekhanda mawukhuluma. Okay. Ezinye zezinto unokuzibona zisasekude or mhlambe ubone ukuthi la bongaba nombono. Kodwa ke mawuthi uba nombono mhlambe ubuza ukuthi ngaba unayo imali ukuyithenga lento ukhuluma ngayo or mhlambe le ofuna ilungiswe. Yabona mhlambe lethi ngithi since example ithi kunomsebenzi mhlambe ekhaya. Makunomsebenzi kanje kwamele kuthengwe imvu or mhlambe kumele kuthengwe imbuzi, kumele kuthengwe ama-veg, kumele kuthengwe wena njengomalume umdala awukwazi nokuthi ube nesay. Ngiyakuzwa mina. Awukwazi nokuthi ube nesay kwizinto zesintu zala endlini because wena useless umalume nje uyadla nje uyalala. So akekho umuntu ozamamela any word that comes from you. Yeah, I hear you. Ngoba na umuntu nje awulethi lutho. So iyo lenkinga le engilethile ukuthi ngize ngibhale ukuthi sike sikhulume ngento ezikanje. Na noma ukuthi mhlambe amanye amafamily awayiboni ngaleyo ndlela. Kodwa mara kuba inokuba ne-impact into efana naleyo ukuthi umuntu umalume mhlambe unabo sisi bakho unabachana bese uba umuntu ongana say in anything. Yakuhlukumeza le. Yahlukumeza futhi kakhulu uthola ukuthi nihlala nonke ekhaya
laka mhlambe lesithi Angifuni mhlambe malume ngifuna sikhulume ngesimo sakho because into ebhalile usho ukuthi kuyenzeka because ukhumbula ukuthi ngizobabiza osisi bakho ngizombiza usisi wakho ngimbiza nomshana fanele azoba la ikhulumele so when you just telling us ukuthi benzani le kwenza ukuthi ufile ngathi benza ikhaya lakho ngasabi ikhaya okwazi ukuthi wena uhlala ukhululeke kulona ngesimo sokuthi awakatohozi o ngesimo sokuthi itoha likho ayikho into ekulethela imali okwamanje and futhi banokuthi nanoma bakhuluma bakudelele bangabi nendlela ehloniphayo ukuthi bakhulume nawe ubhuti ukwasebenza before ngeke ngasebenza before ngathola umsebenzi bengisebenza as a merchandiser how was the relationship in a family ngalezo sikhathi bese kumele ukuthi yonke into for instance imali uyiholayo kwamele kubonakala ukuthi wenzani makungabonakali kuba nezinkulumo yabona mhlambe ethi ngithi mawusebenza umsebenzi ofana ne-merchandising awunamali u-4,000 a month u-5,000 above less not above imali so leyo mali leyo ibuyela futhi ku-transport ibuyele futhi ukuthenga impahla ukuthenga into zokugeza kodwa ke bazofuna ukuthi bafuna ukuthi wenze okudlula amandla wakho bona so ngesinye isikhathi uthola ukuthi ngikhuluma nomchana ngiyamkhuza ngento ethize usisi wami okumamakhe besaqala lwisa mina umchana uzongithatha kanjani uzongirespecta kanjani ngiyakwazi so yinkinga yami ukuthi ngesinye isikhathi ngathi masingama siblings singaphilisana ngokungabhekani ukuthi ubani unani bengathi singahlonipha lokho onyeke ukuthathe kimi of which ngomalume you can't take that away from you wena umuntu wesimfana ekhaya engane zikama imfana wena wedwa so when i-contribution yakho more especially munganali itoho kuyokuba ukuthi mhlawumbe izinto ngathi ngiyakwenza ukuthi mina magasele ekhaya njengomuntu wesilisa ngiyakwenza because impilo ayidependi kwimali kuphela you understand leyo so nabo kufanele ngiba educate kulezo zinto ukuthi bakwazi ukubona nokunye okwenzayo egcekeni mhlawumbe mongabalula mhlawumbe 2 or 3 izinto uthi mina njengomalume ekhaya njengomfana ngingasho njengomalume njengomfana ekhaya yilezi zinto engizenzayo mengenalo itoho uthola ukuthi angisebenzi into yokuqala engiyenzayo ukuthi ngenze sure ukuthi ba protected ba safe ngaso sonke isikhathi ngiyenza ukuthi kube ne hygiene kube clean ijaredi ngiyalichanyela ngivuke mangabe kumele ngicente mangabe kwamele kube nento ezingathi ziyasinda kwamele kubizwe mina ngiziguke and ngicabanga ukuthi ngiyacontribute kuyo yonke into ngoba nanoma kukhona umsebenzi ngakhiphi imali kodwa ke ngiba khona kuyonke into efunekayo efuna izandla ngiyasebenza ngezandla zami ngincede la kumele ngincede khona as ngumuntu ukuthi financially ngiyastruggle so bona leyo financial struggles zami bazithatha njenge weak point yami taking advantage of how they talk to me and how they treat me so konke lokho man kuyafika ukuthi ngize ngifike kulezinga lokuthi ithi ngizama ukuthi ngithole usizo ngiyakuzwa mina bro wami ngikuzwa kahle and ngiyakholelwa ekutheni usizo luzoba khona and I'm just praying to God ukuthi mase bekhona usisi sizozusayid labo napho ukuthi yena yini eyenza ukuthi ngasesikhathi uhlale nomuntu abeke udaba lakhe alibike achazele yonke into mufika umndeni ushenye into uthi ayakwenza ukuthi wena wenza ukuthi so that is why kade ngikubuza ukubaleka ukuthi yini izinto ozenzayo yabo ukuze sifundise nabantu ukuthi as much as imali makes the world go around but umunye umuntu ukhona bakhe balekile because umalume bayazi abantu ukuthi angingene la kunomfana la thina sazi kanjalo uma esikhula so menginomfana ekhaya kuba nesithunzi nje ngaphandle mekumfana ke usenikele ama drugsini avela khona iphara lapha sinandaba kodwa mekhona umuntu wesilisa indlu nje ihlezi naso isithunzi khuleka bhuti wami soyenza kanjalo as Black Life TV into soyenza sohamba sofuna usisi sibalethe la bayikhulumele nabo ukuthi bafila kanjani thina umsebenzi wethu ukuthi senze show ukuthi nina ngicina nibona ngaso linye bese siyabona ukuthi niya kanjani phambili mekufuna futhi usizo locwepheshe like counseling siyakwazi ukuprovide as Black Life TV uzojabula kanjalo ngajabula kakhulu
Okay, njengoba izwela imbukelo Black Life TV, ubhuti wami Tawunga echaza udaba lakho. Uthi umalume lapha ekhaya, ubhuti yena mfana okhona esiswini sikama wakhe, uhlala nosisi bakhe, sekhona nomshana on top of that. However, ubona ngathi akabukeki njengomuntu or useful in the family because akasebenzi. Kunama struggles ani imali. So bamthatha kancane ngisho nabo abashana sebenokukhuluma naye sinoma kanjani adeleleke. Kodwa yena uyazazi izinto azenzayo emndenini. Uyawazi ukuthi iyiphi into impact anayo khona emndenini. Ufisa ukuthi osisi bakhe balungise lento ukuze baye kahle phambili. Mina umlanga makasela ngicela ukuthi somlanda osisi sibone ukuthi bona bazothini yini ukuphawula kabi. Yini abayibona iwrong kubhuti nomshana asho ukuthi yini ayibona iwrong malume. Asameni sobalanda. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini uzama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondela Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi maqumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Phinde ngibingelele ngikwamukele mbukelo Black Life TV with myself Mlangeni Makasela kusiqopho sethu sithi inkinga zomndeni. Umndeni wami Tawunga ke usibhalelile ubhuti ufuna ukuchaza kusisi bakho ukuthi yini le emenza ukuthi angafili comfortable ekhaya menabo ngendlela bamphatha ngayo ngisimo sakhe sezimali. But angifuni ukuthi ngikhuphe konke ubhuti uzobe sebachazela qathi lingelelo sisi sanibona njani? Siyaphila nje. Ngiyaphila njengoba sengishilo Mlangeni Makasela from Black Life TV simenye ubhuti wenu ngiyacabanga ukuthi niyamazi ya ubhutweni yes. Cela umbingelele umbukelo Black Life TV nizisho ukuthi nobani bese ke ubhuti uzobe senichazela ukuthi yini enza ukuthi afise nibe la with us. Sanibingelela abalaleli mina igama lami nguLanga. Okay Langa. Sanibonani babukeli beBlack Life TV igama ngiyokuQueen. Yes Queenie. uQueen utadweni lo. Siswami. Okay uwena wedwa mfana khona omunye usisi wakho ongekho. Khona lo ongekho kodwa akahlali nathi. Okay cool. Undodakazi lo uzalo bawo. Uzalwa usisi mntana. Indodakazi wakho Queen. Okay sandwa sami senzeni kanje asicela ubhuti ukuthi achaze ukuthi yini yenza ukuthi abhalele ka Black Life TV and yini afisa ukuthi nikhumbule ukuthi njengoba thi inkinga zomndeni inhloso yethu nje sifuna ukuthi izinto ilungiseke siye phambili sisizane kuphela azile ukuzoxabana azile ukuzolwa azile uzo-attack kodwa nivumelekile ukuthi niziveze ukuthi nani nizizwa kanjani kanoma yini ayikhulumayo kodwa mhlawumbe utabeni bachazela ukuthi ningayithanda bayenza igcikeni. Kakhulu into engayithandi i-disrespect eninayo njengama-siblings. Enye into futhi ukubukelana phansi. Sengisho ukuthi ukubukelana phansi in terms of ezinye izinto ezi-important makumele ngiveze ama-point. Uthola ukuthi niyawukhasha lawo ma-point because mhlambe nazi ukuthi angikwazi ukuthi ngi-afford some of the things kahle angikwazi uku-afford ngoba angisebenzi. Njengoba ngingasebenzi nginokufuna ukuraise ama-points makunomsebenzi ekhaya. And ngesinye isikhathi nginokufuna ukuraise ama-points in terms of i-structure ejaradeni mhlambe ngithi ukuchange la kube kanje la. Kodwa-ke lezo zinto nginokuhamba bangikhatha uma ngithi ngiyaziraise ngenxa yokuthi mhlambe anginawo lutho awu mhlambe angikwazi ukuthi ngi-afford mhlambe ukuyithenga lento engiyidingayo ukuthi yenzeke. Kodwa ngesinye isikhathi ngisuka ngikhuluma nje ngoba kukhona umuntu omdala umama endlini ukuthi mhlambe angayithatha lento leyo sisizane sibonisane silungise. Uma ngihamba ukhona ukhona umama kodwa isikhathini esiningi umama endabeni zethu suka ngekho umuntu omdala usekhulile. Okay that's fine. Kakhulu abantu esibheke umuzi yimi nosisi nalo omunye omdala kodwa akekho ke usebenzele istates. Okay. So ufika sometimes. Okay. No ngiyakuzwa mina bhuti wami. Nangu bhuti bekudaba Hayi ngiyakuzwa bhuti. Ngiyakuzwa bhuti omntana. Inkinga ukuthi kwesinye isikhathi usuka ufake
izinto esingakho oya noma wena uyabe ungakhona but nathi ezinye zisuka zibe sezisikhama ngendlela oyabe ufuna ngakhona especially mawuthi wena ezinkingeni makulezi inkinga bezomndeni ezidinga imali. So kwesinye isikhathi kuyabe kunzima leyo mali nakithi iyabe inzima, so wena usubona ngathi imbono yakho asithathi kahle akusikuhloniphe kanti siyakuhlonipha but inkinga iba sekuthini lezo zinto wena okuthi asizenze imali yakho nathi iyabe isuka isikhami not ukuthi simelana lembono yakho sikuthathela phansi ngoba awusebenzi akusikho lokho bhuti omdala. Kodwa mina ngibona kanjalo ngoba naye umshado mangithi ngikhuluma naye mhlawumbe asuke afike ebusuku la and uyazi ukuthi emagcekeni awungeni masukushaya 7 kuya 8 kuya le ulate mawumntana la endlini. Kodwa ke mina mase ngithi ngiyambekela ukuthi uwumntana akumelanga ayenze 1 2 3 4 wena sisi wami umdala omncane ubungilwisa uthi mina ngithini njengobhuti omdala la endlini mangabe sizolwela ukuthi into ezirong ezenzwa umtshana okuwami ukuthi wena umamakhe uhambelana nakho lokho akwenzayo. Mawuhambelana nakho ukukhumbula ukuthi nami ngihlisa isithunzi and entweni isithu futhi ukukhumbula ukuthi njengoba ngumfana wala endlini ngibheke into ezifana nayo komele ngimprotect and nawe komele ngikuprotect. Ngizokwazi kanjani ukuzenza zonke lezo zinto mangabe mangikhuza wena uthi ulwa nami ubonisa umtshana ukuthi lento engiyenza ayina ngcono. Oh malume mina ngicela ukusho la kuyenzeka kwesinye isikhathi nangihambile ngingahambeli indlela zami. Sometimes sinokuphuma ama trip ekolweni sibuye late kube nama delay amabus aza cost ukuthi size sibuye ngo9. So njalo malume ngihlale ngikutshela ukuthi hayi ngoba ngenza amasibo kusuke kuyiphutha lesikolo pho malume sekumele ngenze njani shothi mina ngedwa nje kumele ngidize ngithi ngoba sekushaya u5 othi ngidizeke ngibuyele ekhaya ngoba malume uzobona ngathi uyadeleleka. Uchaza ukuthini umuntu undiza? Hayi bo ngizoyenze njani because kusuke kwama delay. Ifone umchazela uma uthi mase late uma akwazi ucommunicate no. Sa yabo njengoba sihlala emakhayeni ama-network nama-load reduction. Indaba ongavumeli umalume ukuthi alungise usisi. Angimvumeli umalume, inkinga umalume ma esekakhuluma nengane esekaqinisa isandla kakhulu. Singane sibona ngathi iyahlukumezeka. So mase ngizama ukuthi ngimbonise umalume ukuthi ingane ma isishilo ukuthi ifike late ayikho into esizoyenza mhlawumbe i-traffic endleleni o lapha abeka khona i-transport yakhona ibe nzima. Umalume sekabona ngathi thina asimlaleli o ngiyenza ukuthi ingane imdelele kanti cha akusikho lokho kumalume. Mhlawumbe izini lezo ubona ngathi yini asuke yisho eyenza ukuthi wena mama ubona ngathi uyayihlukumeza ingane. Like umalume ubahashi kakhulu engane. Muthi hasha ngi-understand. Ngichazele nje ukuthi befika ingane vela athi wena esikhotheni hamba la endlini maphi lamazwi lathi uma wakhuluma ubona ukuthi uhashi kakhulu. Vela ethethise nje lengane ayibize nje ukuthi awumameli uhambe ebusuku. Is it hash? Uba ya uhashi. Ufisa enze kanjani? Uma ngelinye ingane ingajwayela wenza lezi zinto ezenzayo idlwengule ngaphandle ngikucabanga ukuthi umalume kuba isandla wesiqinisa njengoba isiqinisa mhlawumbe lengane abeshayela isikhathi ngaphakathi kungashaya isikhathi ingaphandle ize ibhekane nenkinga ingaka abazokucabanga nalokho. Ngiyakucabanga ngempela but angaqinisi ngalendlela isandla phezulu kwengane. Asikhuluma iqiniso. Umalume uyamhlonipha ekhaya ubhuti wakho. Ngiyamhlonipha kakhulu. Nyala ngoba yazi wayinala sisi. Anyeke uthi mangikhoza umntanakho bese uthi uzenzele umntana. That way it shows ukuthi kushuthi akuso wami mina lo mntana lo. But uhlala nami endlini kodwa akuso wami. Makasho kanjalo acala athi ungazothethisa wami umntana ngale ndlela. Hamba usifinele wakho umntana okuzenzele wakho umntana. Kanti kusuka kwenzekeni ngoba akusho ukuthi manginganayo umntana kufika manje kule age engikuyo intando yami kaNkulunkulu mhlambe ngelinye ilanga uzangipha nami ingane
kodwa lewo wena ukhuluma ngakhona Chaza-ke sithandwa sami ukuthi ukuthi le ngane ayinaba. So mamalume sekaqinisa kakhulu amagama ngisuka sengibona ngathi le ngane yami injani iyahlukumezeka bese bona ngathi amagama malume aqinisa phezulu kwengane mina nginjani ngivumelana lo malume ingane iyahlukumezeka. ngani? Queen, yamhlonipha umalume? Kakhulu. Ngiyamhlonipha umalume. It's just that umalume ubuye nga-understand. Umalume ubuye abone engazathi ngoba nakhe nengasebenzi thina la endlini asimboni kanti thina umalume siyambona. Siyamazi nje umalume ukuthi masidinga into uyasiza, masidinga ukuqulelwa izinto ezifana nempuphu ingeniswe endlini usuke ekhona. Kodwa yena akaboni shuthi angazi kumele size senze njani. Enye into futhi umalume athanda ukuyenza mina nginokuphatha isikhaftini sihlale sisho ukuthi yazi umalume sacela angathinti la ngoba okwesikhaftini khona nami ngizofana nezinye izingane esikolweni. Manje umalume lokho kubuye kumcasule akwade athi shuthi yena akafanelwe ukudla okula ekhaya. Cha kanti suke singasho kanjalo suke sisho nje ukuthi ngoba okwesikolo lokho sifuna ukuthi nami ngifane nezinye izingane ngaveli phela ukuthi nami ngiphume ekhaya elinjani. Ngiyakuzwa sithandwa sami. Ithini contribution kamalume lapha ekhaya mama? Besides imali nje izini othi muhleli uthi cha ubhuti wami yena wenza ukuthi yena wenza ukuthi. Ayikhona uyasilekelela kakhulu umalume. Ma singekho ekhaya siyakwazi ukuthi masifika sithola yonke into i-right. Noma nje si safe ma sisekhaya ma kukhona izinto esizidingayo kumbe esifuna ukuthi asincedise asithengele khona singekho siyakhona ukuthi simnikeze imali asithengele ma kukhona ezinye izinto ekumele sizithwale ukhona malume uba nosizo kakhulu. Malume uyabezwa bechaza udaba lapho bathi abadisrespect bona ngokwabo. Izinto basuke bayibalula ke ukuthi yena into zesikole mhlawumbe bazofisa ukuthi ungayithinti ngoba for ingane ukuthi ifane nabanye abantwana bafike esikoleni. You understand lokho because mina ukhumbula ukuthi this is your space ngifuna ukukhuluma konke ukuze sihambe yonke into idlale kobala kungabi khona umuntu ozocasha ngesithupha. No ukuthi indaba yokudla iyaba issue kakhulu. Okay. Iyaba issue kakhulu ngoba mina ngumuntu ongasebenzi uhlala endlini. Sure. Uyazi uma umhleli uyalamba. Isikhathini esiningi uthola ukuthi uma ngivula ufridge akukho mhlambe into engathi ngayidla ngaphandle kwalokho engikubonayo. Okay. So kufika kuba inkinga futhi mina ngibuza ukuthi kanti kuhlalelene efridgini ekhaya sihlala sonke kupheni kulebuliwe ukuthi logo kwabani ma angikubambe la ngisixoxa malume ukuhlela emadevini ngifuna ukuzwa ngawo uma wasebenza kubaluleke ukuthi wasebenza how's the contribution yakhe ekubhekeni esasebenza financially ihlanganisa nokuhlanganisa ekhaya kwakwenzakala kanjani? Beku right kakhulu so kwangena yangekho indaba ukuthi sinkwasaba phela unkaba ama-fingers aba kuyabe kungokuqonda nengane like into ingane omele ukuthi i-care. So kusuka kube nzima ngoba isho malume ukuthi uthola kulalokho kudla kwengane bese athatha lokho kudla kwengane uthola ukuthi ngalesikhathi ufike ebusuku mawufike ebusuku ekuseni ingane masemele iphume ihambe akukho ukudla ngaleso sikhathi wanifike ebusuku awubonanga ukuthi kwenzakaleni kube sokungathi sesimkhulumela ukudla kanti cha asimkhulumeli yindlela okuyabe kuyenzakale ngakhona. Okay la ngasibuyeleni la esasebenza kwakukhona yini leyo mgoma ngesikhathi esasebenza wayenza kanjani? Cha yayingekho leyo mgoma ubekwazi ukuthi asilekelele ma kumele sithenge igrocery yasendlini asilekelele sikwazi ukuthi sithenga esikwana inyanga iziphela okwengane ukudla besingakuthengi. Umalume engathola umsebenzi kusasa isangaba khona lento uthi okwengane? Cha okwengane bese vele singakuthengi besithenga ukwethu ukusibona ukuthi kuza silasta inyanga. Mina ngakuthenga okwengane bese kuthenga kube separate sithenga okwethu kube separate okwengane ingane ibamba ukudla kwayo ekseni thina sibe nokwethu. Kodwa ke ngiyabuza yabona indaba zokuthi ukudla nani kodwa asinto ebaluleke kakhulu. So ilungisa vele le yalungiseka usangathola itoho kusasa ufixe kodwa nanke ke le ama advice awufuna ukushona. Ngifuna ukukhuluma yona ukuthi
ngesinye isikhathi ngiyafisa ukuthi ngikhulume in terms of izinto ezibalulekile ngomsebenzi, makunomsebenzi ekhaya, makunama-rituals, makuna into ezibalulekile njengokuthi mhlambe ukwamele ayenzelwe umsebenzi njengoba babesemamukela last babeamukela kabo babakhe. Ezinye izinto kwamele njengomaluma wakhe mina ngoba ngomaluma wakhe ngimkhipha makayoshada or ngelinye ilanga yini ngizobe ngimnceda njengomalume wakhe. So ngibhilivela ukuthi kuyonke into ela endlini nginesey ukuthi kuhlatshwa kanjani ngoba izinye izinto ngifundisiwe njengoba ngifana nokuthi ngubaba la ekhaya. Ngifundiswe njengobaba ukuthi kwenziwa kanjani, kuhlatshwa kanjani, kwenziwa ini ihlanganiswa nani. Kodwa nina futhi ningabomama niphinde niphikise lokho. Ngibe ngizibuza ukuthi ngaba manje la endlini akusanababa sesingabomama kuphela. Ngoba mina njengobaba yimi kumele ikhanda la mangikhuluma kwamele ethi sibonisaneni nanoma angisho ukuthi kube yimi ekugcina mina kodwa into engiyikhulumayo sibonisaneni ngayo njengoba nami ngifunde kwabadala. Sikuphikise bhuti omdala yikuthi wena ubona ngathi siyabe simelana lembono yakho. Cha, inkinga ukuthi ufuna ukuthi wena ewakho umbono kube yiwona othathwayo, omunye umuntu ongathathwa ube sufaka le eyokuthi wena awusebenzisi ubona ngathi imbono yakho asiyithathi. Sisuka nimamela abantu abahlali nathi abaphethe imali. Ubefika ngama-bands bafika bapakala ngaphandle bathi thina sisebenza kanje namamela. Kodwa-ke mina mangikhuluma ngoba angisingilutho animameli wafika uBujabu wafika wathi kuchange izinto wahlabisa imbuzi sihlabe imvu sayenza izinto ezikho ngoba nithatha abantu bangaphandle nimamela bona. Mina wala endlini owazi ukuthi la endlini sisebenza kanjani aningimameli. Anazi ukuthi mhlambe uJabu ufike ngemali so kumele kwenzeke izinto. Noma mina ngoba if benginemali bengizothi uJabu angayithengi lento ngoba ngiyazi ukuthi asiyiyo ukwenza umsebenzi wala ekhaya. Inkinga manje malume njoba efike nembuzi nje ingahlatshwa. Shothi la yekhona babemtshele ngembuzi. Wena uthi ayihlatshwe imbuzi ihlatshwa imvu. Njengemali yakhe efike nemvu yakhe kwakumele kwenziwe njalo. Kwaba la kwaMtawulo. uJabu asiwumtawulo. Usuka la suka khona ngoba niyamlalela ngoba uphethe yonke uyisihlobo but akusiwo umuntu wala. Thina abantu bala yithi sazi ukuthi umsebenzi wala usetshenzwa kanjani. Anyeke uthathe izinto ezangaphandle usifike usifake la kaMtawulo usebenze ngazo. Inkinga malume wena usuka ufuna ukuthi into ziqale ngawe zigcine ngawe. Omunye umbono womunye umuntu kumbe into efike ngomunye umuntu wena awukhona ukuthi uyamukele. Ungakhona ukuthi uyamukele ngaleso sikhathi na uyabe ungakhona ukuthi uyenze leyo nto. Sisuka sisebenza lokho okukhona ngaleso sikhathi. Yilokho wena ongakufuni. Nansi nje uyasho indaba yembuzi nemvu. Uthe imbuzi nemvu? Sihlaba into ezihlukile. Into yangahamba kahle. Ngoba sabe suthu uMzulu. Kwenza kanjani ukuthi kumele afake isiphanqa thina sazi lokho. So manje lezi zinto zonke lezi sizenzayo mina njengomalume njengomuntu ofundisiwe ithi ngibeke kanje. Mina ngifundiswa ubaba ofundiswa umkhulu. Kusho ukuthi yonke lento le iyaphasa iya komunye njengoba seyikimi kwamele ngenze njani manenze izinto ezingasiphambene nento esijwayele ukuzenza. Asikaze siphikisana namalume. Hawu kade esho nje umntwana. Uthenga ngoba usenginayo imali yokuthenga lokho bona basuke bethenga ngoba fanele ngoba unayo imali yakhe. Bese sisebenza lokho bese kuthengwe bese kukhona. Yilokho bese sikusebenza yilokho malume yena angafuni. Kodwa manje akusebenzanga. Hayi ukuthi akafuni malume. Umuzwa kabi. Umalume uthi into yafundisiwe culture kaMtawulo ithi kanje. Why sizothatha umuntu ongayena uMtawulo ngazoyenza iculture kaMtawulo? Bengasisiza ngoba ngaleso sikhathi bese ngakhona ukuthi kuyasebenza yini after season. Imali yakhe ayisebenzi. Kuyasebenza yini lezo zinto? Ngifuna ukuzwa ngani? Siyasebenza. Nangu nje malume ethi akusebenzanga kwathiwa nenza izinto wrong. Azisebenzi ngoba naku usaneyinkinga. Azisebenzi ngisaneyinkinga. If
besisenza lo msebenzi besiyenzela ukuthi sihlambuluke sikhiphe inkinga ngithi kuma zisasekhona ziyanda instead of ukuthi ziyafulela. Not ukuthi ziyanda malume inkinga zihlele zikhona but zizohlola. Wena ukuthi malume ufuna ukuthi yonke into iqale ngawe igcine ngawe. Ku-wrong njengendoda ekhaya egcekeni. Ukube mesebenza umalume aseninje amatafula ashintshile. Umalume mesebenza kuyena usebenza ubhuti wakho because umalume wengane yakho. Njengoba ubhuti akuthiwa nje manje mengase kuthuthula umsebenzi. Umsebenzi angawuthola bethu. Awukwazi ukubuka umnyama ezif ngeke kusakhanya. Njengoba kumnandi ngifuna ukuthi definitely uzokhanya. You understand? So mekhaya ngase kuthiwa yashintsha amatafula uyena uhamba ngamabhenzi. Ngeke ngilalele ngoba zonke izinto ayishoyo ngoba ufika nofakazi ukuthi lento le ayizange isebenze. Manje ngiyavumela ukuthi bese isikhathi kuyasebenza ngelanga ngosebenza. Kodwa inhloso ngqangi ukuthi usefuna isebenze ngaleso sikhathi lezizwa inhlaba. Ingakho sihlanganisa isenze umsebenzi sifuna ukuthi amandla. Ngisabe namvelo lawo. My voice is like something. No, kusuke kuwukuthi umalume angithi umuntu amayezoyenza umsebenzi uyo oyahambi la yakhona atshela ukuthi akenze kanje. So umalume usuke engayili akusuke ngayena kusuke kuye omalume Jabu abona abakhonayo ngaphela na kuyakhona lezi indawo udinga imali. So mabefika bona sebesho ukuthi hayi thiwe asenze kanje yena akakufuni ufuna ukuphikisa manje kumele kwenziwe njani ngaphela yiba bahambile. Kumele kwenze njani? Kumele nithathe umbono womuntu owala endlini ngoba niyazi ukuthi yonke into uyifundile. Asimsebenzi oqala esiwenzayo ngaphandle kwakhe uJabu ngithi uJabu ufika sizokusenza imisebenzi elisiyenza ngendlela ethize. Okay, akusenza. Angeke sithi ngoba thina singamakholwa sikholelwa kuNkulunkulu bese kufika umuntu ngaphandle athi la endlini asisabhiliveli kumadlozi sibhilivela only kuNkulunkulu. Then kwamele sichange thina. Sikhula ngoNkulunkulu namadlozi. Yile wengikhula ngakhona. Mina ngeke ngivuma umuntu abuye ngaphandle azongichange le wengiphila ngakhona la ekhaya. Ukuthi malume ma kuyabe kuzoyenzakala something ngoba sebephumile uJabu. Ma eza siyohlala siphansi sikhuluma asikaze sithi ma esefikile sithi thina sesiyasukuma sesiyazenzela singakutshelanga siyahlala phansi wena inkinga yakho iba sekuthini lo mbono ubuye nobani kumbe ngubani osukumileyo bekumele ukuthi usukume wena bese ufaka lento yokuthi wena awusebenzi awulamali bese ubona ngathi sikubona ngathi useless kanti cha. Afuna ngikutshele mina ukuthi nimbona kanjalo malume. Ngibuzeni ukuthi indaba makaselo usho njalo. Nginenkolelo ukuthi makisima ngidu isisho leso ukuthi inkawu into eziyenza into ezibona zenziwa abazali babo like uyenza. And when you are very soft spoken person ufana nomsindo when you child uhlukile mhlawumbe wakhe nekhulu azokhala and izinto ikhuluma umntanakho uyangivezela mina ukuthi yonke lento ayikhuluma yingoba uyayibona ekhaya impilo ephilayo uyachaza nje ngizokutshela iqiniso uyachaza ukuthi malume kufanele enze njani ngoba ubani abasuke bekwazi ukwenza yini efuna ngoba kusebenza ukuthi into eyenzakalayo relationship nasekhaya yakhe ngithola ngingahlali la. I'm from KZN. Kodwa njengoba ngilalele nje conversation I can tell you usesingamnikeza mina khona yonke into ayikhulumayo definitely into ayaziyo iphila ekhaya egcekeni indlela enikhuluma ngayo into ezange ngikubone ukuthi ngihloniphe. Uzongihlonipha kanjani ngoba that how you guys nikhuluma ngayo nikhuluma ngayo. Yabasela lento ngishoyo ngingafeza njalo sesibona ukuthi yazi ngikubona ukuthi abantu bakhuluma kanjani abantu because abangabo bazongithatha the way bakhuluma ngayo. So I can tell you again when I press nje button ngingalaleli ngizokwenza ukuthi but wena umuntu soft and njengomalume kusho ukuthi indlela yakini inhliziyo awumuntu omsindo kodwa kanje ngiyenza ngifuna ukuthi ngifuna kahle ukuthi umalume uyahlonipheka ekhaya ngoba umatafuna esenza shintsha. Uyahlonipheka yena umalume yena uzibona isifiso sakho ngayo ubona ngendlela engibona ngayo. Inhlonipho iqala ekumameleni. True. And inhlonipho mangabe unenhlonipho uyayindlulisela komunye. Mangabe umntana wakho ahluleke ukunhlonipha. Obvious. Ukuthi wena uthi uyangihlonipha. Ngizongasa understand kanjani. Ngoba
wena naye niyakwazi ukuthi nibe nodwa nikhuluma izini nodwa. Mhlambe-ke wena mangiceda ukuvula ifridge lokho engiphuma nako usala ukukhuluma kabi enganeni uthi uyambona-ke umalume wakho udla isikhaftini sakhe uzangihlonipha kanjani mhlawumbe ngesinye isikhathi angidli nesikhaftini sakhe mhlawumbe ngisithathile isinkwa ngoba manje wena uhlezi unale agenda yokuthi mina ngiyamosha ngenzani uzothi ngiyithathile into ungayithathanga mawubona ifrench ingathi uyahafu yimi i-cheese mangathi yahafu yimi nanoma ukuthi umntana uyayidla esayidini ungamboni umntana unamaphutha amaphutha awenzayo angaganga aphinde avike ngami athi ngiciphise qhu isho umntana kuba cha malume kuyenzeka yebo malume uthi ngivumi kuyenzeka vele ukuthi nami ngihalelele ukudla kuwumgqibelo ungaya esikolweni thola umavela akekho bese nani ngiyathatha vele uhleze ethi umalume ukudlile ngoba umalume vele esikhathi esiningi angithi uspende ekhaya so uma akekho nami ngibuye ngiye esikolweni so vele amaphutha ehlala ayenzeka ablamenywa kuye ngoba uye ohleze ekhona ngiyavuma ukuthi angiphathekanga kahle indlela le eninyenzayo nale wenithotha ngakhona ngoba sengifila ngathi manje mina komele ngigade ifridge ngifake isikhiya manje ukuthi yinaye angayidli ngoba wena awufika uchikele ufilela kimi awubheki nokuthi mhlawumbe isishebo sishode ngayiphi indlela naye uStewart unabaye abangani bakhe bayenza izinto zabo ngiyahamba nami ngimshiye ngesinye isikhathi le holiday ngase lapho uyapheka Okay malume ngiyaxolisa ukuthi kwesinye isikhathi sikufaka lapho ongangeni khona ngoba lenganisho ukuthi ngeweekend ukhona ukuthi ahalele mina ngisuka ngangunaki lokho ukuthi mhlawumbe weekend ingane yasuka ihalele ukudla kwakhe kwesikole ukuthi athathe ngivele ngithi umalume ngoba umalume nguyishona ikhona endlini 24/7 so ngiyaxolisa malume kuyikuthi sikuphatha kabi lokho ngiyakuxolisa kakhulu malume ungixolele bhuti omdala ngoba kwesinye isikhathi angithi nawe ungumzali malume ma uyathi ubheka ukuthi mhlawumbe ingane izokhera Monday to Friday uthola ukuthi ukudla ingane isokumele ikhire 2 days uyabona ukuthi into yakho isuke ibe buhlungu so ngoba ingane nayisho sometimes mangithi mhlawumbe umalume nawe uyavuma athi ngumalume akasazisho ukuthi hayi nami ngisuke ngathatha ukudla kwengane so ngiyaxolisa malume kulokho ngiyaxolisa kakhulu so indabeni ukuthi makukhuluma abantu sine meeting mhlawumbe sihlangane namanye ama-family ama-relative mhlawumbe kunento ekumele sihlanganise it's either it's a family reunion or ama-rituals or whatever lapho awuziboni unephutha malume ngiyaxolisa ngikho konke obona ukuthi sikwenza ngendlela engekho right kuwo noma kunama meetings siyakwazi ukuthi akusekho babo sinakekela ekhaya sinakekela ngoba noma ngiphumile ngihambile ngiyakwazi ukuthi endlini ngiyathola kusafe wena ukhona so siyaxolisa kakhulu malume mhlawumbe ubona ngathi sikubhekelela phansi kanti cha akusekho kanjalo okay mumbhekelela phansi kodwa munganakile mhlawumbe ngathi ngibhekelela phansi nginganakile kuyenzeka mina nje mina sicela ukukhuza umntana ngoba umntana akuso wakho uyedwa okay Mosele uzele unama-siblings umntana akuso wakho umntana oyefamily ngikhuluma nawe but kahle ngikhuluma naye lo mntana okay ngifunazi ukuthi ngunje ngobabakhe okay mangikhuluma mangabe khona la nami ngingakhulumanga kahle khona ungangibiza nawe eceleni njengosisi nobhuti sikhuluma indaba kaMchana ukuthi sisebenza kanjani akusiyindlela le ukuthi mangikhuza nawe ukhuza mina ubani umntana okay lapho akusana order kusho ukuthi mina ngiyakhuza nami ngiyakhuziwa so yini engikhuza kanjani manje futhi ngiphinde futhi ngibone ngathi ngibukekela phansi ngoba umntana lo ngithi ngiyamkhuza sakahleka mina manje sokukhuzwa mina yabo sokuba ngathi yonke lento engiyikhulumayo ayenzi nje ingcondo that's why naye esakangithatha ngalendlela ngithatha ngayo ngoba yonke into engiyikhuluma kuye ngiyakhuzwa ngayo that means ayenzi ingcondo lento engizikhulumayo
yiko manje bengingafila leyo ngifila ngakhona kodwa ngiya-understanda Okay. mase usho sisuthi bongazimiselanga ukungiphatha kanjani. Oh malume nami ngithanda ukuxolisa la ngiphinde ngisho futhi ukuthi malume nalento yakho yokuthi mangihamba nabangani bami bese uyangimemeza ulokhu uthi isikhathi sesishayile kanti sikusawo 3 siphuma esikoleni angiyithandi. Nawe bengisacela ukushintshe lokho. Kanjani manje? Uyangimemeza ngo-3 sisuke saphuma esikoleni sisawalk. Yebo malume mayeke wadibana nami ho sekumele ngigijimeke ngiyongena endlini. Hayi kodwa Bheda la ngaphandle. Ngoba ngisuka ngimcabangela ugcoke uniform. Asinawo insipho kuwasha lo uniform. Kwamele ayichange ayineke. Njengoba sikhuliswe kanjalo sisi. Yebo. Sakhulisa ukuthi masibuye esikoleni sikhole uniform awashi njalo. Angithi thina sabantu bakhuliswa abantu abadala. malume akangizwanga. Ngithi mina mangisaphuma esikolweni ngiqonde ekhaya angiyithandi lento yokuthi ungimemeze ngibe ngisaya ekhaya hayi ukuthi ngisuke sengihambe indlela zami cha ngisengiyahamba nabangani bami nje siqhamuka umalume useyangimemeza sheshisa gijima hambe yokhumula hawu malume bengihamba nje Uthando olungaka uyakuthanda ngeke malume sometimes ngibangela amahloni uyakuthanda kodwa. Yeah. Sign of love. Ya mina ngisuka ngingacondanga ngawe namtshana ukuzwisa ubuhlungu or mhlambe ukufilisa engathi manje ngokunakile yabo. Into important kimina ukuthi wena ube uphephile and ngibe ngibona ukuthi into zakho zesikole zikahle ngoba anyeke ufike ngo4 uthi une homework uyenza ngoba ngesikhathi ngoba ngo4 isikhathi sokuthi mhlambe ubusy ngento zasendlini ama-chores zasendlini uyapheka wenzani lesikhathi lesi esilimited lesokuthi uloku ubhizi ukuhamba nabangani ngicabanga ukuthi ungasebenzisa in a right way yabo ufunde mhlambe wenza ama-homework wakho ngokuncede la ngokunceda khona but manje mangabe wena uzogcwala umgwaqo and then mina ngizosithatha uphi isikhathi sokukunceda ngento zesikole. So much love from malume guys. Hayi malume ngiyabonga ngalo uthando ngiyabonga futhi nokuthi ukhona ngiyaxolisa mawukuthi kukhona la ngeke ngakuphatha kabi khona nami ngiyathembisa ukuthi ngizoshintsha ngiyeke ukuthi wodlupholoni kungasowe makuyimi sengizofunda ukuthi ngivume ukuthi cha yimini engimoshile. Yeah, good girl. Yeah, Nami ngiyamxolisela malume umtshana wakho. Ngiyamxolisela kakhulu ukuthi ma evele esikole. Yikuthi angithi wena uqinisisa ukuthi umntwana abe sendlini. Yena uzitshela ukuthi wena mhlawumbe usumgade kakhulu kanti cha ngiyaqolisa kakhulu ukuthi umama wethu umdala ngiyaqolisa akakwazi ukumgada. Umama uhlezi ekamereni akakwazi ukuphuma azafike nasekitchen. Umama usidinga ukuthi thina sobabili sibambisane ukuthi sikwazi ukuthi senzeni sikwazi ukuba yi-peaceful family enothando and warm futhi. ngiyaqolisela kakhulu bhuti omdala nami as umamakhe khona okunye ngizohlala naye phansi sikhulume akwazi ukuthi ma umalume ngathi lokho akwazi ukuthi akumamele malume. Ngiyaxolisa kakhulu nokuthi ngikuthethise phambi kwengane ngimelane nawe phambi kwengane malume ngiyaxolisa kakhulu kulokho bhuti omdala. Usizakele kodwa malume ngaze ngajabula naze nathandana kulomndeni. Ngisizakele kakhulu kodwa asikafiki kunento point esingakaze safika kuyo. Woza kulona malume. Lethini Point ukuthi makufika abantu bangaphandle ngisayiphinda futhi njengoba sidla siyifamily makufika umuntu wangaphandle afika ngezinto ezingafani nalezi sijwayele ukuzenza kungamane ayeka angazenzi Angeke usayenzeka lokho ngoba kusizana ukuthi senze into ethanda asazi ukuthi bakazoyenza ngoba isiko lethu alivumelani nento ayenzile so yiko ngizela ngoba sengiphatheke kabi into eyenzeke last month. Okay siyaxolisa malume angeke kusaphinda kwenzeke lokho. Yikuthi bese kuthethe ngenye indlela wena ukubona ngenye indlela. So siyaxolisa kakhulu malume. Ngibonga kakhulu mama ngibonga sisi ngibonga nishow ukuthi sibring back together njengoba bese ngathi siba scattered. Okay. Bese ngathi awusanayo malume. Yeah. Bese ngathi umntana Kase around
and then bese nami ngingasanayo sisi bese ngokubuka nje ngentombi nje izamela Isikhathi malo. kodwa-ke manje mangabe nibuyile futhi nabuya naba umndeni ozokwazi ukuthi ubekezele umamelele ukuthi asikho right sonke. Siyabonga malo. Ngiyabonga. Engifuna ukwazi ngamalume mhlawumbe ama-plans uyawufuna umsebenzi because nezinye izinto ezenza ukuthi phela impilo unfortunate kanjalo. Ngesikhulume nje leli qiniso ngephikiso. Abantu they will treat you based on indlela oyiyona nezinto zenzayo. Sometimes lokho kushoyo kubaleka kakhulu most especially emndenini ukuthi bakwazi ukurecognize ukuthi umalume uyena wenza ukuthi umalume esethe asenzeni kanjalo. Njengoba mina ngikulalele nje umalume unokuhlakana ngisimangalisi like uhlakaniphile. I don't understand ukuthi kweminye imindeni wesisikhathi into onganayo you don't see what you have until you lose it. Bona bayibona into abanayo. Mina ngiyayifisa because I don't have umalume ekhaya. You understand? Kumanje babe bathathu kubo bamantombazana. However, ngiyafisa ukuthi ngibe nomuntu ohlakaniphile njengawe. Isikhathi thina siprovide sizala singafani sihlukene kodwa wonke umuntu unezizathu sakhe sokuthi abe khona. So mhlawumbe khona ama-plans onawo nje sengifuna usebenzisele ubudoda bakho ukwazi ukuthenga isinkwa mhlawumbe ama-plans ngisebenze izandla obona ukuthi ungakwazi ukuyenza ezokulethela imali egcekeni. Bese ngibonile ukuthi lapha elokishini abantu bafika late. Yeah. Abantu bafika mhlawumbe ntambama ngabo-7 abakwazanga ukupheka. Yeah. Abazange ukubamba ama-veg nyana abakwazanga so bengicabanga ukuzivulela something ngathi itafule inyana. Kodwa-ke anginayo i-support financially so meaning ukuthi kwamele ngibekezele until ngize ngibeke imali yokungene ezokwazi ukuthi ngivulele i-business ezokwazi ukuthi ngiqale nje ama-fried. Ama-fries noma ama-fried? Yeah, ama-fries mhlawumbe ama-chips or mhlawumbe ngenze ibhabhanyana mhlawumbe inyama abantu mabenze inyama enhloko. Awungayibukeleka nathi swakathi ungamboleka dadewethu. Sizomlekelela ukuthi besibona ngathi mhlawumbe uhlela akananto ayicabanga ukuthi ayenze ngakazazi kodwa imicabango wakhe iplan yakhe ayicabangayo inhle kakhulu sokulekelela malo. Ngiyacabanga kakhulu. I'm so happy. Yiko ngoba ngiyindoda bathi indoda ayidamani ihambile ukukhuluma indaba zabantu ngoba kwamele uyivalele uzithole unawo ukwazi ukuthi umunye umuntu abhilivele kuwo. It's not easy ukuthi umuntu abhilivele kuwo unganalutho. Ayisokulekelela. Ngazi ngajabula. Ntobizo lambukelo weBlack Life TV umndeni uthelela namanzi umndeni wamtawunge bakwazi ukuthi babone ukuthi ayi nathi asenzanga kahle. Ezinye izinto esisikhathi uyazenza ucabanga ukuthi wenza kahle kanti cha kusemcabangweni kodwa action wakho usho into. So kubalekile sithi action speaks louder than words. So it's very important to go back to yourself. Uyibuze ukuthi lento engenzayo is it okay? Iqhamuka why am I doing this? Lento introspection isizenzile ungagcina ucabanga ukuthi ube nezenzo futhi after ucabanga lapho into ecabangayo. Ngiyabonga kakhulu. I'm so happy as Black Life TV usikwazile ukunisiza and I love what I see. Ngutana uyabona ukuthi mengenzi kahle and for you to love sisi wakho ngalendlela ngiyafisa ngelanga nawe izinto zakho ihlangane ube nonkosikazi ube nengane zakho zobezwe ubaba uqotho. Trust me. Thanks for loving us. Thanks for like, comment and share. Please do subscribe. Tina Santana Ibadi. Say